ଦୋକାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଘଟଗାଁ। ଜିନିଷ ବି ହବ କି ନାହିଁ ସେ ଏଠି ନେବେ ବା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ କେତେ ଚୁଇଁ ଚୁଇଁ ଆମ୍ବ ଜିନିଷ ଦେଇଥିଲେ। କୋଉଠି ଆମ ଗାଁରେ ଆଣିବା। मोबाइल दियो कौन रखे आज मंगलवार माँ दर्शन सरला फटो उठौछु रात 4 बाहर केते भिड़ केते लंबा लाइन गोड़ फोड़ पड़ी जाऊलो बाप आसना